kekuncian. Ya Allah, kasihan banget nih ya. Kasihan, gua kekunci di kamar mandi nih. Ya Allah, udah baca UKN. Wah, kasihan tuh. Tolong lu. Tolong lu doakan orang tua lu. Lebih betah Jadi lu. lebih betah di situ, Wang. Gua lapar. Cepetan buka, Wil. Bisa nih. Makan aja bisa situ. Iya, sini ayo sini. Bisa lihat tau ya. Ribut, Kalau ayo, gua ribut. gua jejelin sambel lu. Ayo smackdown aja ayo. Wil, sudah gak pada divideoin anak songong. Udah bodo amat. Bodo amat gua udah lama-lama gua piwil lu. Rambutnya. Kekuncian. Ya Allah, kasihan banget nih ya. Kasihan, gua kekunci di kamar mandi nih. Ya Allah, udah baca UKN. Wah, kasihan tuh. Tolong lu. Tolong lu doakan orang tua lu. Lebih betah Jadi lu. lebih betah di situ, Wang. Gua lapar. Cepetan buka, Wil. Bisa nih. Makan aja bisa situ. Iya, sini ayo sini. Bisa lihat tau ya. Ribut, Kalau gua ayo, belum ribut. gua jejelin sambel lu. Ayo smackdown aja ayo. Wil, sudah gak pada divideoin anak songong. Udah bodo amat. Bodo amat gua udah lama-lama gua piwil lu. Rambutnya. Hmm. Mana Wil minta bantuan, Wil? Kekuncian. Ya Allah, kasihan banget nih ya. Kasihan, gua kekunci di kamar mandi nih. Ya Allah, udah baca UKN. Wah, kasihan tuh. Tolong lu. Tolong lu doakan orang tua lu. Lebih betah Jadi lu. lebih betah di situ, Wang. Gua lapar. Cepetan buka, Wil. Bisa nih. Makan aja bisa situ. Iya, sini ayo sini. Bisa lihat tau ya. Ribut, Kalau ayo, gua belum ribut. gua jejelin sambel lu. Ayo smackdown aja ayo. Wil, sudah gak pada divideoin anak songong. Udah bodo amat. Bodo amat gua udah lama-lama gua piwil lu. Rambutnya. Hmm. Mana Wil minta bantuan, Wil? Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.